News na Raj Nongthombam Manung Huna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram nokchari thamari halaba Manipur gi conflict crisis violence hai batare masi losanab ge damakta solution ama masi gi warusin ama puraktab yate purakadab ne haba miyam gi achobu demand marak sida nomai kam na bagi bom kap tharak bagi misi mina gi pau adumaktari hai batare lepanai di adumaktari aduna hojik naha singna amadi Manipur gi miyamna aruga maruina naha singna Tongan ba legislature sing hai bata legislator sing yum da chalaga makoi da wasak han ba batare makoi Delhi da chalaga Manipur gi solution ama porno gi damakta Delhi da pressure pi ba hai basida yana bani aduna hojik si live wahum di legislator sing hai bata MLA sing asi Delhi da chalaga central gi leader sing unaba aruga makoi da solution ama lanu gi damakta warusan ama porno gi damakta natraga probably peace lahanab gi damakta mafam madru chalaga takshan ba aruga Hariba solution ama nakai singwa ama laktri phawbudi Manipur da legislators sing habiti MLA sing asi tholoi habagi wafum sing masu lai habatare marmaduna lai wafum di mamang da su kui MLA nifu gi apunba kui sign toraga memorandum pisan bachaki madu gi matam da su Delhi da amata lebi aroi hadana tuna chaki gadam ne habagi paw sing laiki aduna hojik chakadoriba legislators sing hojik youth of Manipur na yum da chalaga wasak hanba matam dari as many as 23 haukiba tang 13 September gi tang 13 sida soi tarukibagi miyam da report sing leinare habtare legislators have the MLA kun humdoina soi tawre dana yam drabdu kulumdoi di chalaga ni aduga madudi henasu atop soi tawdu mayam su chalaga habi pawsu dumak le andra handagi ada laiba MLA sing su leiri hari aduna hujik laiba wahang di camping to will camping in Delhi help in bringing solution Manipur gi Lariba situation asigi solution to yam bay adu ahan bagi oiba first solution haigadra second solution haigadra ahan bagi solution khar porkum matamda hujik chali ba khongcha singa sina na turga chakadoriba sina mateng pangba ngamgadoribra hai bagi wapum duni aduga maluena Manipur gi lariba crisis asigi ahan babu oiro aroi babu oiro any kind of solution lak matamda solution si New Delhi dagi airdrop troktragadi akoi solution si yaroi doribra habadi akoi local gi oiba solution Manipur within the soil of Manipur ki soil degi mayam singa se tatok tasin tawminaraga solution se lakpa ngamoi doribra it mapan degi airdrop mapan degi thadraktra gadi Delhi degi laktra gadi yaru habi wahang duni wahang sing matang sida khanane ne dam tang se impact news ki Manung Huna ki thramdang sin library joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ki associate professor Oja Dr. Thiyam Bharat ne hum to ja Bharat Putram Nokchari, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us indigenous People's Forum of Manipur gi Harib Indigenous People's Forum gi President Oja Ashang Kasar ni Oja Ashang Putram Nokchari, welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us Manipur Legislative Assembly gi ex Speaker Oja Hemochandra ni Oja Hemochandra Putram Nokchari, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan basi Oja Hemochandra ge dama hokjarage. Hayai da ba wa wa haira abne ba. Chief Minister gi mathakta. Aduna sita sengna hype ta gi hojikti kai ta ri hojikti WhatsApp ka su yanare adegi hojik Geo fiber number ama yanarabni na Wi-Fi gi broadband yum da su loin leinarabni na akoi gi dissemination of akoi gi information communication su yam la e ba. Aduna aina aham ba round da raj haining e basi let us hope that moina ada chalu ba matam sida number 1 unabirakpa Hanagi record tadi yang fazadre. Hani record tadi minitara ka ngangi Prime Minister na Manipur matang da matam sugi pigi de viral video laga na machin kangthok pai wani adu su mamingi wena tawbai wani akoi MLA nifu chapda unagi de hujik su MLA mayam na chali basidi amoromda yenguragadi hujik si saubagi pankhai si kairaga akoi gi panji kairabni na sing chaugi akoi gi turian gi kano si akoi gi laimai si sing cholaga na ngasai gi lairai si kairabagi matam ne panji kaira matam ne ba aduna masida tangai padatna mayam gi khonjen sida kidna akoi gi chatpani haibo oina lobu su yae ba amorom khaluragadi aduna masi wasakna bagi oina mayam na challo haibo akoi chatpani aduna akoi chatle na ada Delhi da phamuraga madudagi concrete oiba yamna machu taba mayek thokpa solution ama podakragadi chalu bagi artha doidi thoidong leiten khalleba aduga chatpase su hana chalamga dobuni adu aina khwaidagi nungaijadabase ai assembly gi speaker amasu oijaramani na masi ai gi thamoida amuke na itasengna nungaijadeba assembly duge matam khajikta ngai custodian na oijaramani na Manipur assembly gi sengaba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯐꯝꯗꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯑꯐꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝꯅꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯅꯪ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ everythingꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 4 monthsꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯋꯥꯈꯟ ꯈꯟꯗꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯛꯇ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MLAꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯁꯔꯤꯇꯤ ꯏꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ threat ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ controversial ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯂꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟ MUꯗꯁꯨ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯅ MLA hana 14 na zo memorandum pisan kre ngara na han zo 23 ki signature ama pisan kre mamang da zo mayam pisan kre aina hanjaning ba wafam de madu mayam pisan bagi ngasi result kali phanglage si akoina public na khangda ba yadre ba ko ado chatpiro chapadu de adu mamang da chief minister da kaura kanda sigi tamak ne home minister na kaura kanda madu mamang da home minister la ko masama la prime minister ding si phopa da laktri amara khak अखोई होम मिनिस्टर लाइको अदुदगी लाखिदे अदुदा लाखिबा माना इम्फादा लाखप मतमदा हाइथोखिबा ngang वादुगा होजि तथोरगलिबसिदि अपोजिट अमु चखरेबा अदुरदि अखोइना होम मिनिस्टर द उनगनि चलिसे मदु कया अखोइना थाजब याब्रा मदुदे कया अखोइना ट्रस्ट तोब याब्रा हाइबगी पोत अमा आइगोंददि लायबा अदुइ मतुंगदा चीफ मिनिस्टर सु यामना कौखलखरेको अदुम अमरोमदा फागिसु दुम मानबने अखोइगी तौरि पोतसेबा अदु मोय na taradi heta nungaitaba ado akhoi ni yengbadadi phaki su taba hai tare ado hujik yamna complex oiba yamna situation je oirabne na ras akhoi na haigadabu su haithokpa yadu lu pol leire heta hairaga adum akhoi se akhoi masing tawnabu pot ko adubu akhoi na di reality do lakadabu potu da manipur gi interest da mi gi awabadu khallaga akhoi nungsi chana na duga state chi phajana semkat se afaba state oise ingna chingna panse haibagi spirit ta interest ta haijabane habise lobby daba aduna chacharure je minister la kanda press gi matung unabadi akhoi di yaude ko akhoi di khangde dubu nangna tampak ta phajana control toro akhoi na chingda phajana control toge haibagi ama puraga laaba aduna solution oibra solution di oide adugi wahai de jo controversial yam layaba ko adudi amarom da phajana munna naina da wane aingon da ai gi personal oina id opinion view people taradi separate haibado adugi machak ama aduda dum potu aikoina ueba youth of manipur lauriba khongthang sisi yamna akoina yamna puning thogani ngai wai aduda natana yamsu appreciate tawningi aduga luribadi saigi ma delhi de chatoriba hana su khra legre re adige husi chatoriba miyam gi miyot sing ko MLA minister sing chena chatorisi makoina moida hangningi si makoina chatorisi target amadi changi haidare haidi kana bu nadoino delhi de chatlaga adigi karam kanda unadoino karamba adigi karamba mongdo unadoino memorandum representation pidoira interaction tawraga lakdoira adigi what are the key points kari maru oi points na makoina unar kanda haidoisi adigi appointment loba haibam changi center chatlaga appointment logoda
matam yam changbagi kanosu experience legre haitare aduna issue si adagi chalaga su hana khoina mamang da CSO mayamna chalaga ada no separate administration NRC chana gadabani NRC chana gadabani adagi issue abrogate to gadabani haiba khoigi adagi center di assurance mayama phanga lakibase masigi same all wine in new bottle ki type da sidai da chamana na address to dira adu ita di amu gap ama lakani haitare adagi aduna sigi area da tawdori bisi akoina ke hetara yamna irai lai bedinate hongja sidai da aduga hojik lauri ba na sing san lauri bisi yamna kra innovative oi ba step ni aduga sidai da han akoigi mangda coordinating committee on Manipur integrity ko mina lak nipan tere nipan muktin ba rally ma sakhi bedasu akoigi models na ke hetara assembly da akoigi miyam gi mihut na ware pam lauraga center da tharaga lansi lotion ba warotion number number to bi hoy bane hojigi sida anova model na mai mem chang ka soi lorga wasak lorga tha doini aduna tatori si akhoi sigi context da Manipur ga khoi Manipur state ka central government ga lainari ba sida da gap khoi in terms of Manipur state si khoi revenue de ngorjo center da yam depend ba khoi mapangan thok da khara lei hai tare state ki oina for example state government na karigumba ma thausil thorang ma khoi ching da packet matam da khoi article 371C lei bani na hek adu lei ada lei na khoi chronic issues khara lei masi address to bam changi adu lanjil lotion matam da egoina sat kadori ba khongja sidais da makoina apam ba lan lotion bagi makoina thamdori point sing tham matung da adagi leire unari ba union home minister boy gera ato moina mu deal torok pe noina lanjil lotion ba magadi ziki lanje soli ba imphal da lerim ba displaced person sing je sida poro noi adugi sigi kena safety do ga aduga kena dagi maitai sing more da lerimi ba kangpopi da lerimi ba aduga atopa chura chambur leiba moju amuk hanagi mafam da restore to hon bam changi dil lam ni changi haitare akoine lan lohel view har ga moine loheni har lak pe ya haitare